top school. Ya kini kena pishim na dukat nusnem sa. Khynnah long balong besar residential itu kemudian long nishim provision jaga GGI kan. Baru kia kembali ke child welfare committee. Itu open di shelter di kumpulan itu long unjuk di dong. Ini ekspor tambah tinggi berproses. Dekat hadu bentar dekat Tentang mau ini monthly dari ni ai kerja syakri. Haborok di center, di homes, di school berbengidan kita pasal spa monthly services. Di dalam residential kemudian di offer di children's home, sorry. Kita kena tiba kelak benda di offerings, kelak benda di abandon, kelak benda di surrender. Di open di shelter pada kita kena pada lebih besar kecil terbalong mensini itu kemudian adult supervision nanti pada kita nak cakap belum vulnerable belum at risk kan ya kecil injury people mensini memang menu-menu yang issues dan ramai kita kili open di shelter kadang kalau bahkan kat south tadi kibul dengan exams kita nak ke school but ni dah kata orang pak bentuk dia kata dapat center jungi kilong baru saudong ini hak luar lamang susi cakap ini semua baksi bagian dari sesuatu ini kan direct kan kanu telik ni ki center jungi kede dah ini ki dan children's home dan aktivi tentang dan pada food crisis center dan pada ini ki cakap sendiri tolong specialized adoption agency dan pada di open di shelter di South Lee like for 5 road moment song macam play dan pada school pada di nak betul kan school di kita di cakap nak kan orang ini balai training kam kelas dan isi community bangin tuna mo kuat bantunduna ngin kuat mo kamde ka idea ka jong play nak in institution ni di bandang di families and reda kapanang Peit padang bon kan kajing bunch kajing duk nanta kajing on tu jong video na nang tindong sesor pat kita ni issue ko pa ha kan di kumbalong menta ni ngila sedang balik we study hapo moyong jadi community let's say dengila ya ikut analisis study gitu ni nila banstang center satu kan kamu mau kekam kanum pakut kan tabalong kumbalong aku ke ministry pada kejungkat jumi kalau bagi fokus di urban poor kan study ni research ni apa urban poor kam shitom let's say bani tu rural poor mo sometimes sedang tundang lak bagi mek mo nama ke imlang sarang kadang dan actually kam shitom tu fokus jumi kalau baik urban plus kini ke suburbs ke jami kan kita kam kita tanggung long kemo iki ka thong ni jo ministry kalau banyadai ke hok jupi kena tapi kena baru kita banyak ke hok ke jupi kita mod long pikiran kena hok banyak kat kerja hok dia jika start akan problem kita di school ke pengidan ke school ke bagi dia di school Kendai umni kan ke school ni lihat education training amang ni perkat pa mesti ke pamlak balik bah ke jumpa di daripada kita sub pada kita kita nak lepas ke pantry dan kita nak yearly cleaning kapsnyo kai kita kai sujan iki kai thanula kai basketry iki kita di program ke pemilihan di centers kan van kata jumpa di baru kasi kita kemudian kita kerja ada kapor iki pindah kita pun kerja besar Kasi ni nama emlong kan nasnem kene ka ministry juga. Oh ngira ya kat pas nem. Hai la dun se ka kikna kibla. Oh ya kita kikna long kibala he di long kumta ko oi pi kibale bha idan wi khna ubana surok menta udan university. Kumta idan khna ubana surok menta udi staff jongi. Udi instructor udi batri bat ni menta unda ai training ye ki we kikna. Di kumta kiladan hi taki so kan slave dan ri mau gibam ya pada jokaman pak kita ni daripada long so far hidup kita gila la ban la kanil sik la di kayom ko bagi ketso kita nama ka pas dem tu mo
buat ada Islam tin ki adoption center jungi Khynnah ki adoption kan ini baru long segi di so ni asal head kan of course keren ni kini perlu cuba semua ni ki di lah long tam dalam offer ni kita jadi shelter ni kedau ni di kecing bam jangki Jinglyngkar tu lah ini maksud kecing perak tempat kita kamtan ini tu orang itu dan parti kebun kita tang bat single mother kan jadi study ke dunia alih ke dunia release kita baru kita pergi shy kata ke Shillong Khynnah ke jelah Jepang hari kita urban setting macam ni kan dengan cerita manong percentage kan sama long kita ke shop ni long majority kita piece kan dengan I different number dengan kedon ni si very long koi ke Malaysia kita apa long keberi ini jenis long kamtam long mata kapas ni trade ni ni perkat bukan reduce semua di numbers ni so not pun numbers ni kau pun reduce and then unfortunately pada datang queue pada centers ni nak play again kita pergi yang kedua masih ke bawah dikenal si ke Jinglyngkar salang jadi kau si ke Jinglyngkar ke family ke Longïing sem ke jumpa di sem kebun mahki sekitar shelter ke Khynnah ke Jinglyngkar ke Khynnah ke single mother single parents ke but kalau siya ka bombi singan kan pada long leban di center pada ni dan program kumpi counseling vocational training entah pada ni link ki government scheme HIS ki Aadhaar entah pada ni kena bikin yo ki sumar ki pang entah kan basically semua ini punya dai ka hak jadi kena